bagenzi banje uyu munsi ndavuga ndi hano n'umutima uremerewe ariko wuzuye icyizere. uyu munsi si umunsi usanzwe, ni umunsi wo gutekereza, wo kwibaza aho twavuye n'aho tugana nk'abanyekongo. uyu ni umunsi turi mu bihe bikomeye, aho abaturage bacu bakomeje kubabara, umutekano ukaba ikibazo gikomeye, ubusugire bw'igihugu bukaba mu kaga. ariko nanone ni umunsi wo kongera kwibutsa ko Kongo ari iyacu twese, ntawe usigaye inyuma. turi hano turavuga ku mutekano, ku butabera, ku cyubahiro cy'igihe cyacu. ntitwemera ko Kongo isenyuka, ntitwemera ko Kongo igabanywa, ntitwemera ko Kongo aho abaturage babaho batinya ejo hazaza habo. abanyekongo mu gihugu n'abo muri diaspora bose bafite uruhare. umutekano w'igihugu si uw'ingabo gusa, n'inshingano ya buri muturage. igihugu cyubakwa n'abagituye, kigakingirwa n'abagikunda. turamagana ikinyoma, turamagana iterabwoba, turamagana abakoresha amacakubiri n'urwango mu gushaka inyungu zabo bwite. ukuri ni uko kuzatsinda n'amahoro azagaruka muri Kongo. ndi umuturage mbere yo kuba icyo ari cyo ndi cyo cyose. nta perezida, nta butegetsi, nta bushake bw'umuntu umwe bwaruta ubuzima n'icyubahiro by'abaturage. umuyobozi agomba gukorera abaturage, si abaturage bakorera ubuyobozi. Kongo yacu izongera guhaguruka, tuzayubaka dushingiye ku bumwe, ku kuri no ku butabera. ibyo twiyemeje kandi tuzabigeraho. murakoze. uyu ni umunyapolitiki wahoze ari umudepite mu nteko nshinga mategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Daniel Shafu. akaba yamaze kugera muri NON zigenzurwa na M23. amakuru akomeje kuvugisha benshi mu karere no ku rwego mpuzamakungu. aravuga kandi aremeza ko Daniel Shafu wahoze ari umudepite akaba n'umunyamuryango w'ihuriro Union Sacrée de la Nation riyobowe na Perezida Son Excellence Thisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaye ku wa mbere ku igenekerezo rya 29 Kigarama 2025 mu mujyi wa Goma, ari kumwe na Lieutenant Colonel Ngoma, umuvugizi w'igisirikare ndetse n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. uku kugaragara kw'aba bombi hamwe kwahise gukurura impaka zikomeye zijyanye n'imiyoborere ya politike n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko uyu Daniel Shafu azwi nk'umunyapolitiki umaze igihe agaragara mu nzego zitandukanye z'igihugu mu gihe AFC, ihuriro rirwanya ubutegetsi bw'Kinshasa, rinashinjwa kugambirira guhirika ubwo butegetsi. bivugwa ko ukugura kwa Daniel Shafu n'umuvugizi w'igisirikare cya AFC ndetse n'umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga ushobora gusobanurwa mu buryo butandukanye, yaba ari ibiganiro bya politike bigamije gushakira igihugu amahoro, cyangwa se impinduka ziri kuba mu myanya n'imitekerereze y'aba mu banyapolitike ba Kongo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. icyakora amakuru akomeje kuvugwa aragaragaza ko uyu munyapolitike yaba yamaze kwiyunga kuri Alliance Fleuve Congo. kugeza ubu nta tangazo ryemewe riratangazwa na Daniel Shafu cyangwa se n'umuyobozi wa AFC risobanura uburyo burambuye ku by'ukugura kwabo n'ifoto yafashwe. ibi bikaba bikomeje kugenda byongera amatsiko n'impungenge mu baturage ndetse abakurikiranira hafi ibijyanye na politike n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ntibarasobanukirwa neza, dore ko no mu mashusho yatambutse uyu Daniel Shafu agaragara avuga ibyo twatangiye tubibabwira, nta namwe mwigeze mwumva agaragaza cyangwa se avuga ko yiyunze kuri Alliance Fleuve Congo. ibiro ni mu gihe umujyi wa Goma ukomeje kuba igicumbi cy'ibiganiro, imirwano n'imigendekere ya politike n'igisirikare mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
kugaragara kw'abantu bafite uburemere mu mateka ya politike n'umutekano bikomeje gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko hashobora kuba hari impinduka nshya ziri gutegurwa zishobora kugira ingaruka ku hazaza h'igihugu n'akarere muri rusange. nk'uko bigaragara kandi bivugwa, byose bikomeje kugenda biba mu gihe benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba basanga hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bikomeye bya politike bishobora gutuma benshi mu bari bari ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bisanga mu mutwe ugambiriye kuba warwanya ubutegetsi buriho. Dore ko rero no muri Union Sacrée hagiye hagaragaramo benshi bagiye bayitera umugongo bakinjira muri Alliance Fleuve Congo yobowe na Corneille Nangaa. Kuri bikomeje kugenda igaragaza ko ikomeje operation zikomeye za gisirikare ikomeje kugenda yigarura ibice bitandukanye nk'uko byagiye bigaragara. Ni mu gihe rero kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko leta ya Congo yatakambiye umuryango wa Afrika yunze ubumwe ishinja u Rwanda ibindi birego bikomeye. Bihagaze gute? Guhera ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye New York ku nama nkuru y'uburenganzira bwa muntu i Geneve kugera ku cyicaro cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union Addis Abeba muri Ethiopia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje kugaragaza impungenge zikomeye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi bikaba byariyongereye cyane nyuma y'uko ihuriro Alliance Fleuve Congo rifashe igisagara cya Uvira kiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko byagiye bigaragara. Bikaba rero byarabaye nyuma y'uko ingabo z'u Burundi, iza Congo ndetse n'imitwe y'abazarendo ihunze ikava muri ibi bice. Leta ya Congo ikaba iri gushinja u Rwanda kuba inyuma y'iri huriro rya AFC. Guverinoma ya Kinshasa irashimangira ko ibyo bikorwa bihungabanya ubusugire bw'umutekano bwayo kandi bikanyuranya n'amahame shingiro agenga umuryango wa Afrika yunze ubumwe, arimo kutivanga mu by'umutekano w'ibindi bihugu no kutubaha ubusugire bwe n'ubwigenge bw'igihugu bigize uwo muryango. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igasaba ko aya mahame ashyirwa mu bikorwa nta kujenjeka binyuze mu byemezo bifatika bigamije kugarura amahoro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba byongeye gushimangirwa ku wa mbere kwigenekerezo rya 29 Kigarama 2025 ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kwayikwamba Wagner yavugaga mu nama y'igihumbi 321 y'abaminisitiri bagize inama y'amahoro n'umutekano ya African Union mu butumwa yatanze akoresheje ikoranabuhanga rya video conference. Yasobanuye ko gushyigikira kwa Kigali ihuriro rya AFC bigamije guhindura inzego zemewe n'itegeko nshinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bifatwa nk'igikorwa cyo guhungabanya ubutegetsi bw'igihugu cyigenga. Yagize ati, uretse ibikorwa bya gisirikare, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iragaragaza ikindi kibazo gikomeye cyane cy'inzego za leta. Inkunga zitandukanye u Rwanda ruha umutwe wa politike n'igisirikare AFC ufite intego yo guhirika ubutegetsi, inzego zashyizweho mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibi binyuranyije n'ingingo shingiro z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse n'itegeko nshinga rya Afrika ku miyoborere ishingiye kuri demokarasi n'amatora. Ikindi kandi gushyiraho ubuyobozi buhimbano mu bice byafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bikwiye kwamaganwa byimazweyo. Madame Kwayikwamba yibukije ko nko mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2025 leta ya Kongo yari yageragejeje ibi birego ku karama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye igashinja u Rwanda kuyobora no gushyigikira ku mugaragaro ihuriro rya AFC mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Thisekedi Chilombo. Iyi nama y'amahoro n'umutekano ya African Union nayo yo ku rwego ruhoraho rushinzwe gukumira no gukemura amakimbirane ku mugabane wa Afrika yasabwe gufata ingamba zikomeye kandi ziburira. Muri izo harimo gufatira ibihano byihariye abayobozi bagize uruhare mu byaha bikomeye byo gushimangira inzego z'iperereza n'uburyozwa ndetse no kongera ubufasha mu kurinda abasivili. Minisitiri Kwayikwamba yagaragaje ko leta ya Kongo yizeye ihame ry'uko ibibazo bya Afrika bikemurwa n'abanyafrika, ariko ashimangira ko iri hame ridakwiye gukoreshwa mu kwihanganira ihohoterwa rikabije ry'amategeko mpuzamahanga cyangwa se mu kugabanya agaciro k'amahame agize umusingi
wa African Union yatanze urugero rw'icyemezo cyafashwe muri 2008 ubwo African Union yamaganaga igitero cya RTR kuri Djibouti ikanategeka isubizwa ry'ingabo zacyo, agaragaza ko African Union ifite ubushobozi bwo gufata imyanzuro ikomeye mu gihe ubusugire bw'igihugu bubigize hari ingaruka zagaragaye. Iyi ni inama yabaye mu gihe umutekano mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ukomeje kugenda uzamba, ubutabazi nabwo bukaba bukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano ikaze ku mirongo myinshi ihuza ingabo za leta n'abarwanyi bayifuse ije kandi mu bihe byihariye nyuma yo kwemera ku mugaragaro amasezerano Washington hagati ya Perezida Thisekedi na Paul Kagame binyuze mu bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo aya masezerano yagaragaye nk'intambwe ishimishije ku rwego rwa diplomasi, ibiganiro bizajya bihuza Kinshasa na AFC bikomeje kudatera imbere cyane ku ngingo zijyanye n'imizi y'iyi ntambara, isubizwaho ry'ubuyobozi bwa leta mu bice byafashwe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'isubizwa mu buzima busanzwe ry'abahoze ku rugamba. Uku kudatera imbere kw'ibiganiro kwatumye imirwano yongera kubura, biganisha ku gufatwa by'agateganyo k'umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Iki ni igikorwa cyamaganwe bikomeye n'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo AFC yatangaje ko yavuye muri uyu mujyi mu rwego rwo guha amahirwe y'inzira y'ibiganiro. Umuryango w'Abibumbye wongeye gusaba ko hakorwa isuzuma ryuzuye kandi rigenzurwa ku ntera nibura y'ibirometero 75 uvuye muri Uvira kugira ngo umutekano w'abasivili ugarurwe mu buryo bwuzuye kandi bw'ukuri. Ibiro biri kuba mu gihe ku mirongo y'imbere y'urugamba roko informa tubwira ko bari kugenda, urabona hari abasirikare bari ku mirongo y'imbere ariko hari abari gutanga umusada, abakoresha indege bo babanza gutera ikikango abari gutanga umusada bakabamwishagizaho amakompola. Yego. Bityo bikabaca intege ndetse urugamba rurasa nkaho noneho rwahinduye isura, bari kurwana abarebana amaso ku maso. Bitigeze bibaho cyane mu mirwanire yabanje kuva za Bukavu kugira za Kamanyora gukomeza. Ni ubwa mbere noneho abaje kurwana amaso ku maso, buri musirikare arebana n'undi. Ni ibintu bisa nkaho bigaragaza ko noneho habayeho gutinyuka kw'ingabo za FDNB ndetse n'abo bafatanyabikorwa bayo, ariko kubera ikintu bizeye cy'uko abafite ikoranabuhanga cyane cyangwa umwanzi ari kubabara batuwakinga bakareba aho umwanzi ari buturuke mu buryo bwo gutanga raporo, noneho aho bari naho urumva barwana maco kwa maco, ariko naho bari hari ibitero n'ubundi izo ndege zigenda zikora akazi katoroshye zikagenda nyine zibahungabanya. Kugeza ubu zaba zongeye kugaruka mu bice biriberamo imirwano cyangwa byagabanutse? Ntabwo byagabanutse na n'ubu magingo ya n'ibicika. Yego, M23 yo iri gukora gute ibijyanye na contre offensive? Magingo ya M23 irasa nkaho igishakisha buryo ki yakwiga. Yego. Yakwiga uburyo bw'imirwanire mishya aba bantu aba bazungu bazanye, kuko urabona ko iyi mirwanire ntabwo yaba yaratekerejwe n'igisirikare cya Kongo cyangwa cy'u Burundi. Yego. Biragaragara nkaho n'ubundi basa nkaho nyine aba basirikare b'abazungu basa nkaho aribo bari ni nkaho aribo bari kubakomandinga. Yego. Kandi noneho nk'uko ingabo z'u Burundi zigenda zitera morale zivuga ko bagomba kuva mu gace n'ubundi bahahiragamo, harimo ibikorwa byabo bitari bikeya, ndetse badatinya no kuvuga ko Uvira yari ihuriweho n'u Burundi na Kongo, bakagenda batera amayabo ngo nta kuntu umutwe w'inyeshyamba wafata umujyi uhuriweho n'ibihugu bibiri bifite ijambo ngo bawugumane mu maboko. Hakaba niyo mpamvu ubona harimo imbaraga zikomeye cyane ndetse n'ubwitange, aho bahagurukije abafatanyabikorwa babo, noneho abasaga nk'abibereye bakomandinga bari mu byicaro byabo akaba aribo baje ku rugamba. Urabona ko bafashe imyanzuro ikomeye cyane. Yego. Bigaragaza neza ko noneho
bafite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba abakuramo ino Uvira ndetse mu kuvuga bari kuvuga ko side Kivu bakayishakamo izi nyeshyamba niko bagenda batera morale. Urumva ko bari hejuru kandi bafite icyo bizeye ukurikije morale bafite ndetse n'uburyo bagenda bivuga. Wowe nk'umuntu uri kuri tera ubikurikirana, haba hari ibimenyetso bigaragaza ko ibyo bintu bishoboka? Amazinga ya ntabwo njye nahita mvuga ngo birashoboka kuko kubera yuko ntabwo nari nabona comeback ya 23 kuko buriya kereka nibona comeback bagakoresha imbaraga zose zishoboka zaje z'umurengera nibwo ushobora kwitwa ngo birashoboka, ariko magenda ya bishobora gushoboka cyangwa ntibishoboka, ariko nka 50% yego bitewe n'imbaraga ndi kubona birashoboka rwose kuko kugeza ubu ni nk'igiki cyamaze guhinduka. amaginga urabona n'ubundi ko ibisagara n'ubundi binyanyagiyemo abawazarendo izo ngabo z'Uburundi bari kubyina intsinzi nyine barishimye muri karitsiye zose bitigeze bibaho. Urumva nimba uduce tumwe na tumwe 23 yari ifite kuba baragiye batwigarurira bakaba aribo bari kubyina ibitizi baserebura bishima. Ubundi ni ibintu bitigeze bibaho, nta morale babaga bafite byo ku rwego rwo hejuru nk'iyo ndi kubona. Urumva ko ni ikintu cyatumye abaturage bagira ubwoba bati noneho turajya hehe. Hari abari kuva mu byabo bagenda, abaturage bafite ubwoba kuko akenshi na kenshi ndakubwira yuko nk'abafite amatungo nakubwira yuko akenshi na kenshi aho tuba turi mu misozi abantu baba baragira, iyo urangareho gakeya amatungo barayajyana. Iyo uri mu ki abawazarendo bahita bafata amatungo bakajya kuyihemba. Utubari abari badufite n'ubundi ba nyir'amabizinesi y'utubari babizi ko bino bice bacuruza icyo kunywa cyane, bari kuzinywera ubuntu. Urumva abaturage bo bafite urwikango, ubwoba ni bwose kuko bari kujyana ibyabo kubera nyine izo ntsinzi baba babyina n'iki. Urumva nyine ubwoba bari bwose kuko bamenyereye ko n'ubundi imitwe igiye itandukanye ndetse n'igisirikare cya FARDC bakunze kuza n'ubundi bakabatwara ibyabo kuvamo inkangu banareba kuko batanavuga. Urumva ubwoba ni bwose, abaturage bamwe bihishe mu mazu, abandi bari kujya nyine mu bice bya kure y'aho imirwano iherereye, n'aho bavuga ko haba hagiye kuburira imirwano. Urumva nyine ubuzima bwahagaze ku baturage batari bakeya muri ibi bice byose bigiye bitandukanye byegereye umujyi wa Uvira. Naho ku birebana na operasiyo zo mu mazi bihagaze gute safari kugeza ubu? Ni ibicika, ariko navuga ko mu maginga ya 80% amazi ari kugenzurwa na FARDC bitewe n'uko bateye ubwoba mu buryo bw'imirwane, kuko izi ndege zabo kuva bazikubita bano abazungu bafite ataki iteye ubwoba, kuko nakubwiye yuko aba bazungu icyo bashaka ni ukubanza gushwanyaguza ibikoresho byose bya 23. Nubwo 23 yari yafashe amato 6 y'intambara, yego, ariko nabo bari bashwanyaguje ayabo menshi cyane kuko bayarashe kwa kundi abaparitse nta kintu ari gukora atari muri muvoma. bivuze ko 23 nta bwato isigaranye. Hari amato yabo bari bayashwanyaguje, ariko nyuma y'aho bakoze imirwano ikomeye bari basigaranye make, baje kubaka amato 6. Abayatse abandi ni bande? Ni 23 ya FDL bigine y'Abarundi. Uko byagenzura bizi bajya kuyabaka? Ni ya mirwano n'ubundi yabaye bwa mbere, nyuma y'aho bamaze gutwika amato yabo bakuteye ibikompora birayashegesha. Yego. Ari naho bavuze ngo barasha amato ya 23. Nta bantu bari barimo kwakunda baparitse nibwo bari. Ese ayo mato yari amato ya gisirikare cyangwa amato asanzwe ya gisivile? Amato ya gisirikare. Yarahiye arakongoka cyane rwose, barayakubise
aho yari aparitse arashwanyagurika neza ahinduka umuyonga. nta bantu bari bayarimo baguyemo? Nta bantu kuko yari aparitse. nyuma yaho hahise hakurikiraho iki kugeza ubu? Ni imirwano yakomeye nyine, nabo barihimura babatwara amato agera muri atandatu. Ubu niyo mpamvu 23 turayafite. yakoresha muri operation hano hafi no kuri Uvira nyine nibo aherereye, kuko urumva yari ipushinze ni aherereye. Bwana Safari, umaze iminsi tubwira ko hakurya mu bice z'u Burundi ari gutangirwa imyitozo. Byo bihagaze gute? Updates zigezweho kugeza ubu wadusangiza ko ari izi? Nakubwiye ko ahantu hatangirwa imyitozo ni muri kariya gace ka Cibitoke, uri kumva? Yego. Iyo ihoraho nk'ibisanzwe. Iri guhabwa abande kugeza ubu? Iyo myitozo iri guhabwa abande? Iri guhabwa n'ubundi abasirikare bagomba kujya baza kuruhura inuza. Inki? Kuruhura nyine bamwe baza gutanga imisaga nyine, baza gutanga lamforo, kuko nakubwiye yuko imyitozo ya mbere ikorerwa Cibitoki hakurya, indi iri gukorerwa Karemi, noneho gutoza kurashisha amadrone n'indege biri gukorerwa i Bujumbura ndani mu mujyi. Yego. Abamaze gutozwa bahita barungikwa ku mirongo y'imbere y'urugamba, bigenda gute? Nakubwiye yuko n'ubundi amatsinda aza gutanga ramforo. Yego. Abarwanye umunsi umwe ntago ari wongera kurwana ejo. Bigenda gute? Nk'ubu nimugoroba haje irindi tsinda ry'abasirikare baturutse i Burundi. Baturutse i Burundi bahita berekeza he? Nyine urumva baturutse hariya batungukira za Baraka. Yego. Urumva nyine bo buri munsi bagenda bahindura, abo babonye bari tayari nibo bahita bashyira ku murongo, kuko abarwanya uyu munsi sibo barwana ejo. Urumva bakoze imbaraga zishoboka zose z'imirwanire ku buryo abakoze bagenda bakaruhuka, bagashyira n'ibindi ayandi matsinda mashya, nabo rero bakagenda bakaruhuka bakaza andi matsinda mashya, ku buryo umuntu warwanya uyu munsi ashobora kuzongera gusubira ku rugamba kuwundi ku minsi nk'imwe yaruhutse cyane. Ibyo hari icyo byahinduye ku mirongo y'imbere y'urugamba? Cyarahinduye cyane, kuko urebye imbaraga bafite n'uburyo noneho bagifite ubwoba bushoboka kuba babasha kurwana. Ubundi urugamba ntabwo rwarenzaga amasaha 2. Safari, abavuga ko impamvu imirwano kuri ubu ikomeye hari ikintu kidasanzwe FARDC yiringiye, bikaba ari nabyo byatumye ibiganiro bihagarara. Byo urabitubwiraho iki mu makuru ufite? Icyo nakubwira ni uko n'ubundi nyuma y'aho Thisekedi atanze akodesheje hafi ibirombe byose byo muri Kongo imyaka 99 n'abanyamerika, bavuga bicaracara ko ndetse n'abayobozi b'amasherisheri baravuga ati baraje bakwereke kuba Thisekedi yaremereye Amerika biriya bintu byose. Ikoranabuhanga n'ubundi magingo ari kuvuga ko ari irya Amerika ririmo gutwakinga M23, kuko byahindutse aho Thisekedi yemereye ibirombe byose kubikodesha imyaka 99 Amerika. Iyo mihindagurikire yabaye kuri iryo joro yemeraga guha ibirombe na kiriya gihugu cya Amerika imyaka 99. urabona hahise habaho raporo zikomeye cyane, haba mu bigendanye n'imirwanire, haba mu bigendanye na atake, haba mu bigendanye n'uburyo bushya bwo gukoresha indege. Ubundi drone yarazaga ikarasa ntirase ku mwana wo ikarasa mu baturage. Urumva ntabwo tekinoloji yari ihagije. Ubwo abenshi bari kuvuga ko impamvu Thisekedi ari kugenda agaragaza ko ntadashobora kuganira n'amakubwira bafite nuko yizeye izo mbaraga zose. Kandi nakubwira yuko n'igihugu cy'u Burundi cyizeye Ababiligi, cyizeye Abarusiya, bose urumva ni ibihugu bigeze muri 3 bisa nkaho bikomeye. None
n'ingabo zisa nkaho zikomeye zatojwe ndetse zirangajwe imbere n'abasirikare b'abazungu zikubitiraho iyo tekinoloji y'abanyamerika, kandi tekinoloji y'abanyamerika mu mirwanire iroroshye kuba yakubita abatari bakeya. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha, ubwo urakomeza gukurikirana situation cocktail. Natwe reka tubashimire namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane, mukomeze mubane natwe. Uwo udukurikiye hita ushonda sabone. Hasta la vista.